Diphu Govt College along penangan riso ejang atum amen cethabdon nong lejong SYF atum Ningduk chepaklang. UKYA ansusi kapang tang thujepan UKYA nili branch keseng. Langhin Mondal BJP SYF along pini mass joining amai ke padupon. Kardong piniani kang sama berta longpen ni disami rupali timungpi non bertang tongpen ashukunik tha ni phai krehiniar ni porphai hinia porma longpen langhin BJP Mondal Committee amai padupusi nilituma pherang kepen berta nang pali bangso amai BJP MC amai phu Sunil Kumar Boropensi mai charipon Karbianglong Autonomous Council ki kibom akihai CEM tulirang ronghang kejapon asorkar keklem lapen rada pharman ningke mesen pen keklem ke dampen langhin constituency iam tarendra brahma sitami rada phan keklem ke dampi ke mesen ajok rada tum thegdunlong si bangkre pho sosi armong BJP asorkar long chepa ogdun lason thak thaksi bangso mai long ke damtang MSC kilika hut Congress ai langhin constituency pen karjabdun abang pisitami sai jokje alangli Congress ai along pen COC puthot BJP asorkar long chepa ogdun কোনোবা 5 জন কোনোবা 6 জন কোনোবা তেনেকুৱা মানে গোটেই মানে কংগ্ৰেছৰ ইৰি মানে বিজেপি সোমাই গ'ল তাৰপিছত আহি এনেকা কৰি মানে আমি যিটো এক লগত কাম কৰা আকৌ দলৰ এতিয়াও মানে প্ৰেজেণ্ট আছে আমাৰ কেইজনমান আছে মানে দেখি মোৰ অপৰ কৰিয়া নিচিনা মানে থাকি এইটোকে মানে এফালে আহি গ'ল সেইকাৰণে আজি পৰা আপোনালোকৰ যাতে লাগিনত 10 জন আহিছে কথা হৈছে আৰু বেছি গুৱাহাটীত জাগে নজুৰি ক্ষেত্ৰত দিগদাৰ এতিয়াও সিফালে ফটো কৰিলে দিগদাৰেই হ'ব আমাক ধৰিব মেডিয়াত সেই বিজেপি বিলাকে দেখিছে লোকক মানে হোম কোৱাৰেণ্টাইন মিটিং হ'ব নালাগে বুলি কয় নিজৰ মিটিং কিন্তু একেবাৰে জাপি কৰি আছে এইবিলাক বেয়া কথা আমাৰ এনেই ভাল চবেই এতিয়া বিজেপিমুখী মোদীজীৰ যিটো আদৰ্শ যিটো কৰণীয় যিটো কৰি আহিছে সেইটো দেখি আছে নহয় চবেই মানে বিজেপিমুখী হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ আটাইতকৈ অসুবিধাটো আছিলে সেই জাইকম এলেকা আপাৰ চেলাবৰ বুলি কয় এতিয়া যিহেতুকে ৰজনী ব্যক্তি ডাঙৰীয়া আহিছে এতিয়া আমাৰ চিন্তা নাই Bangso Mailong, Karbianglong Autonomous Council EM Tarendra Brahma, Administrative and Economic Reforms Chairman Uttam Brahma, VDC Chairman Kansai Bosumutari, BJP District Committee Amaipu, Dhon Singh Teron Lapente, Penang ke Thekiding, Lapen Rat Sai, Klembang Pubang Fiatum, Chetongdun Pusi, Birta Repdungong. Chiti ni phai krehiniani porphai pho alongpen Nehru ke pathu aklam japra lang solong surupodhar youth forum ahinpen Diphu Govt College along imethang riso ejangatum amen ke chethabdon nongle aputhak Ningduk chepaklang dun pusi nilituma pherang kepen birta nang pali Karbianglong Autonomous Council ahinpen Diphu Govt College along amen ke chethabdon nongle ariso ejangatum pat prabjin pen amen ke chethabdon nong nang jipu sodak pen kehang padopon Nilitum hin pen si chuning rikela hen lo karbi anglong a student atum han admission ki pidya je phan aprap jin pen alang li si our side kideng je phan nilitum chuning rilo lapena ko prap jin pen si edition en thek thelang li pulong te nilitum surbuthar youth forum hin pen lapen rat pen thustami nilitum ka je songbang pangtang ipo lasi surbuthar youth forum hin pen isonsoni slogan bang nilitum pangcheng pontupo Youth Forum long live Surabaya Youth Forum long live Kaise long live India adeda long kachari aron nalu mati constitution along abang putinta lo kachari long wek arondu lasi ajada bidi penon sita tuliram ronghang CM Karbianglong Autonomous Council hinpen lo kachari arisu ejangatumpan amen kache thabdon nongli aputhang mathapon parseksi methang arisu ejangatumpan methang adimon lo kachari long abarsai kipi ponjia phan SYF amaipu sibo rong pi ahinpen kehang lapen kachuning padopon pusi hanjang lang sopen nilitum Karbi Daily News pherangki Trison lekthi lapen Jameson Teron pen birta nang pali
Chiti ni paikre hiniarni nilip ahabaralong UKYE a branch keseng amai padupon pusi nilituma sahemalong karbidilinius aperangke panong pangchopen birda nang pali. Labangso keseng amai long mai kachari pon akhai romon timung mai long kachetong dun warlong kidera mai pu UKYE Anderson Ronghang Chunbang Topon Be Finance Secretary Harlong Biteron Cultural Secretary Lapen Lumbajong Head Branch Pen Ojoy Singharatum chetong dun si RDP dun mai long penangan sing wai de daki nilip branch along arpuke pekpon mai pu Elvin Crow Chunbang Anilson Rongphar dun mai pu Longsoda Ringti Kong Chunbang Jersong Teron Organizing Secretary Rafael Teron Sports Secretary Linus Teron Cultural Secretary Sarmon Teron Office Secretary Vaisong Teron Lapen Bang Koi Sosia Tumaphan Members Pekpon Kebangjian nilip bahabar kisung along arjap fi pensi chesong pon popusi lamraita deng pon pusi ditanang pale Nilip chuki hola indoor stadium ahem thepolong SSC asong maikang nipon SSC asong kapang tangji aphan akimia ba jipu pe pin pen kachelar pon tho asai deng pon pusi nilituma sahemalong birta nang pali. Lakha in koirapho Bukajan constituency nilip chuki hola indoor stadium asahemalong SSC asong jakong kache pherang amai kangipon labang solong SSC song akimi aban jipu pe pin pen SSC asong kapang tangji phan arpu kimi chepek ponlo Maipu Maison Tisu, Dun Maipu Bhupen Kru, Kong Chunbang Sunil Tokbi, Financial Dibenteron, Publicity Abang Pu Samsing Rongpi, Lason Thak Thak Kadukawe Bang Thongkep Member Sakimi Chepekpon. Council का चरिया लाम इथे थी नहीं ये पोनली Council का चरिया बंगे इतु मुह के तंकावे नीली सीएम दो हुक के एक होकुती है निकाल सी फरमा जस एक होकुती है पाव पासिलु ने मोय जिते सीएम असिलु सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रोग्राम Lapen Maelong, SDC Tiripi Amaipu Chandrokanto Terang, Tiripi General Secretary Jodson B. Lapen, Bukajan District Committee Amaipu, Kolom Singh B. Atum Chetongdun. Alhi atum phan man ke do karbi pohopen archoponsi, Maelong alang ritum RD dojot alam than pon lapen. Non ke wangji MLA kilikahut, SDC Highway nangji parlama thipi en ponpen, labang soma ingsam jin pen pachun pon pusi, nilipen nilitum karbi delinus aferangki mosasteron pen birda nang pali. Chiti ni pai krehini arni ada porpai kreisira achitim apormalong Diphu DC Colony along 6th Schedule Implementation Committee amhangi thegarni katalon pusi nilituma sahemalong birta nang pali Labang so katalon along SSIC asong along amai pu akhai Samson Teron Chunbang Pranjol Krolapen Bidisar Sar JI Kathar Lapen Ongdung atu Chetongdun Karbi Anglong Lapen di Mahasau la Inglong hini a district along Inglong aso akhai ajakong kebab ason mate 6th Schedule ajakong kebab ji angring kithe bom ason theklong si kedam tang surihini ra krethok ani kan chiti krehini ani SSIC amhang patheklok Labang so asong laki Inglong aso tum ajakong constitution along ketok dak ason an chepharang long ver nang jipupen 6th Schedule cerai kong ver nang jipupen si amhang kapathek Pini ani kang sama birta bangke la ansi kang tonpon iglo lang igbom tame Karbi Daily News do me thak me kurwang thu